Tala falava o le vaenga mua le nei o telefou o le si ufonga le lo mua mai I Wellingtone. O le tala mua. E iai vaenga o le motu I batu, wala fai mai I la pata inga o ti munga mamafa, ma winga lolo wa o le tau I le nei a sangofua. Ai mai se la vali tu malo Northland, fa pe ai fo I ma au kilani. Na fa ai loa mai le ofisa o le tau, o ia la pata inga e le ngata I au kilani, ai fa pe na fo I na afia ai le Coromandel, ma le Great Barrier Island. O matangi malolosi ma timunga o le a awhai nai le tūlanga masani o fe malanga inga I le so I se vaenga tele o le motu I mātū o le atinuu. Sa whaalia mai fo I o le a whaaso solo maali I fo I saute ia winga ma tūlanga wha le tonu o le tau I le neia songa fua. Mai ua whautua I nai awe ta'wale ina ia whaai tete I lunga o le awala ai mai se lava I le teimi pisi o le usua I mai I ngā ruenga I le nei tae ao. E whaani malanga mai Samoa o le amana o mia pase se umai malanga mai ai e whaia ni o lātou suenga o le whaamai o le RAT, le Rapid Antigen Test, I le teimi e tūlau e le ele mai ai ia whai ngā malanga. O le nei fuafuanga sa whailo mai whalawa I tele le mta ngā ruenga le seifua mālono ina na nafi, ona ua mai ta wina, le televave o le siisia e lunga o la whainga o tangata ua maua I le COVID I le lautele o Samoa. O le stofi na tenei na lipo tia mai ai I le tangata mua I Samoa ua afia I le COVID I tua mai o no whanga o loo wha anofo e se ai tangata malanga mai fafo. O le fuafuanga la e pei o na whailo mai mo pasese ia mai Samoa. O le a afia I latou o le a taunu mai ini malanga wha atulanga ina se wha ina ai vai aso ia o luma nai nei. E ta ilua ia latou suenga po tests o le a whaia mo le pasese to tasi o le suenga mua I tu tonu o le tolu sifuruono I tu la tarua na taunu I New Zealand ma lona nua I lona lima po o lona ono aso talu ona iai I New Zealand nei. O le a tufa ina I pasese te tasi ia masini e whaiaia latou suenga nei o le Rapid Antigen Test. O malanga e wha mai Samoa e a fia I lea fuafuanga fau, o le malanga lea na taunu I au kilani la stonais furuiwa o mati, wha pe ai le malanga o le a taunu mai I au kilani I la so a tae au, la so luas furulua leo mati. O lona tolu o malanga mai Samoa, o le a taunu I au kilani la so luas furuiwa o le masina nei lawa o mati, ma lona wha o malanga, wha moe taunu ane I au kilani I le aso se fulu o Aperila. O malanga umanei o malanga le kompaniwa lele o le Air New Zealand. O lo o whaatausanga ina leo se fiso sani atu le manu le tinu ono se whaalawe lave na manu nu aini ali isi to lua I apahat I le po o le asto nai. Whaalia mai leo e whaapea o ia ali e to lua sa wali I le awala tele o le Ferguson Drive e latane I le pamu pensini o le Caltex Rimutaka e na ua oso wha iai e stangata pe tusa o le afo le valu I le afiafi o le asto nai. Na manua ti ngai nai I le tasi o la ua ia ma wha peona au inatu le whale mai mo se tautonga wha ana ti nati ma o loo iei pe o iei se tūlanga ti ngai na. Wha alia leo a o le itupu le whala velame na mua na wala awatu I a talu le nei e to lua malipo ti atu I le leo e wha pea e iei se tama I ta ina muli mui atu ia I la ua ma ta pue o la ata I se telefoni fe ave ai. O loo fia I loe leo pe iei se sotanga o ia me lua mai o loo whaatau sangi nai ia nisi o malu le tino usa iei le pamule nei o le Caltex Rimutaka I le vao le fitu fase fulu ma le valu fase fulu I le fiafio le stona ai ina ia whaafisota ia tu le ofisa o leo. Ua pa ui lano la wha I o mai fau al COVID-19 furuiwa ai alu I lunga la wha I tangata I tau fia I tonu o le mai e tu sai o foi numela na fala o tele mai na fi ele mtanga ruenga o le soi fua ma lolo ina o le tala fa noa e to o iwa tangata na mali liu ono le fa mai e au fi ai le to tasi I tono le tu malo fa le mai o le Capital and Coast I Wellington o isi ngase na mali liu e to fa au kilani to tolu le Bay of Plenty ma le to tasi I le Waikato. O mai fausa fa mawina I le sa e se fulu ma le lua afe ma le lua se fulu o se pa u ma walalo lea pe afa atusa I le se fulu walu afe ma ona tupu
na iai i le whaai unga o le vai aso. O le nei au wha inga, au fi ai le iwa se lau lima se fulma le fitu o tangata o lo tonga fitia i le tonu o whale mai o le tunu au fi ai le to o luas furuono i le tonu o vaenga mo mai ti ngā ina. Whaalia wa peo se hawha inga o pito mau runga leo nisi ua tau fie le tonu o potu nei mo ngase ti ngā ina ta ruona pe pesi le koviti i le tonu o New Zealand. O le tu malo au kilani, e lua afe fitu se lau ono se furu walu mai fau sa wha mau ina i le nafi, e wha tu sa lea i le wha afe tolu se lau wha se furu male ono i le aso tonai. Whalia il mta ngā luenga le seifo malo loina, o lo o mai tau ina le pa uifo pe i lalo na lea whai o mai fau i te tonu au kilani, a o isi vaenga le tenu o lo o fe mau wa i lava le tulanga o la whai tangata a fia i le wha mai. O lo o masalumia fo il mta ngā luenga a tonu pe o le pa uma o lalo o mai fau i whai unga le vai aso ona o le toi titi o la tau sa whaia ni o la tu suenga po test o le wha mai ko viti. O le Hutt Valley, e whaase lau whaase ful tolu la whai o mai fau sa wha maui na i le sa nafi ai o le Capital and Coast e fitu se lau wivas holu ma le lima. Luas fuluono mai fau na liputia mai no whanga lo wha anofo e se aitanga ta malanga i tua oi o le tunu ai e lima afe luas se lau maltasi le a whai o tangata sa whai o lato tui pui pui o le busta i la sa luas se lau rua fulu lua isi sa whai o lato tui pui pui mua mua fa se lau ma le fitu sa whai tui ta i lua o le wha mai ai lima se lau fast food fa le a whai o tamaiti na whai o lato tui mua mua ai fitu afe lima se lau walutasi isi tamaiti na whaia i o lato tui lona lua e pui pui ai mai le wha mai. Lipotia mai le musu o le taitai o se whaalapo tonga te te i le malo i le aio kalai estete e to tongi ia se pili e si dia le lima se furu afe Tala e whapea o le tau ni ngā ruenga sa whaia e mafua ona o lato te te na whaia ia Novema, Desema, Januari, whapea ai ma Februari. O le nei pili e le pūlenga o le ai o kalai estete ua uma ona tu inatu i le whaalapo tonga i ngoa o le Freedom and Rights Coalition lea e ita ia i kalai estete stasi o whaife au o le lotu o le Destiny Church e ngoa ia Derek Tate. O le a whai ato pili nei e tolu o le council e lima se furu afe, lima se lau tolu se furu tolu tā la. Aina ta ua mai e le pūlenga po le council e iai fo isi pili o lo ta pena tu inatu i lea lawa whaalapo tonga ona onisi o lato te e sa whaia i le masina le nei o mati. O le pili mua sa le tau ona tu tongi ia Januari, ai o mai nei e le aise mea ua tu tongi ia. O le sa na nafi sa tau ona tu tongi ai le isi pili, ai o le pili lona tolu e le tau ona tu tongi i le aso luas fulu o Aperila. E tai la na whaalia mai e le li whaife au, Derek Tate, e na te le i maua se pili, ma e le ai fo iso na wha moe moe e tu tongi se mea o ia pili, tu sa lava pe avele mata upu i le wha masinonga. E iai se tau sanga lau tele o lo ta pena ina, e whautua ina ai le malo New Zealand, ina ia malanga fua i le aisi tu tongi i tu tonu o pasi, mana fua afi, ia se vaenga tele o tangata o le tunuu. O le nei tau sanga e pei o na whaasara lawina i lunga o le itu lau o veso ta inga tele wawave e ngoa o le Our Action Station, ua whaatau sanga i naile minsta o au wala o whela o inga o le li o Michael Wood, ina ia malanga fua i pasi mana fua afi, ia tangata umai umia, ia pepa fo inei mo au nanga lau tele le Community Service Card, whapea ai fo ima tangata onga umai le tonu o Universite ma onga maurulunga. A tōma matalabau e lalo le luas fulima tausanga le mātutua. O le whaalabau tonga i ngō o le free fares, o lo taula mua ai le tāru sanga lo tele, mai na whaelo mai se sui o le vaenga o le li ngō ia Ryan Hooper, o lo lātou whanonga o lo o iai, ina ia to tongi e le māno tele, ia lea fuafuanga e wala lea ilana tala whaatau o tū le tūpe a matatu i le tausanga fōu, lua afe lua se fulu mai tolu. E si atu ma le se fulu tolu afe la whai o tangata ua uma o na lātou sei nia lea tāl sanga lutele o na taru o na amata o na whaasara lau mai
i le whama sina ua mawai. Ua tawhia e le malo Australia le toe whaatawina atu o lana alumini i Lucia i se vaenga o lātou sā ma tapu e whaasanga i lea atunuu ona o lana o se whainga o Ukraine e pei ona bewela i nei le tau i le vā o ia atunuu e lua i Europa. E le ngata i lea ua whaia fo i le malo Australia nisi fuafuanga e fesoasoani ma lango ai i le malo Ukraine i le taua o loo ngā fia ai. Whaalia mai i le Palemia Australia, Scott Morrison, o le nganga tonu lava o le tau fia o le toe whaatawina atu o le alamini i Lucia, ina ia le mawhai ai o na toe ngausia e le malo tele ni a upenga e au fia i whana, o me o pulwhana, whape fo ima mea tau whaatonu malo losi. Sa ia la puta ia ai kompani de tele o lo i tonu Australia, o le neisa, o le amata i tu ina le lei le malo tele o Australia, mai e matua ta ua le mautinoa o le apoloka ma tau fia la au ina atu o ia o loa i Lucia. Whaalia Morrison o le afoai whaamea alofa atu e Australia i a Ukraine, ia ni mea whai ngā luenga whaafita, a tohai fo i mo le koale e lango ai i la tau i le puipuinga o la tau atunuu mai i osa whai ngā Lucia. E tusa ma le 2 miliona Tala le tau ni o loa mai le fita le malo Australia, o le atu ina atu mo Ukraine, e tu sai o se mali lienga i le vanga tai o malo e lua, e pei o na whaailoa mai i le aso nafi. E ese mai le vaenga i le a whainga i 7 miliona Tala o viso swani wha military Australia wa umon au ina atu i a Ukraine. Sa fo i le Palemia Australia, o tangata Australia uma e fia swani malango i tangata Ukraine, ia ua sola ese mai malo lātou o tunuu ona o le taua, o le ama whaia na to esea mai a lātou la fonga, ia vai ngā tupe o le a lātou fua i nātu i efa lapo tonga, o lo o viso sani malo si tangata sūwhai mai i Ukraine, e tonu o tunuu e pei o Polani, Romania, Slovakia, whapea fo i ma Hungary. E iai ia se pati po o se vaenga whai o malo fau o whaawaina i o tono New Zealand le teimi nei. O le nei pati fau o whaingoina o le Democracy New Zealand mai o lona te itai, o se tasi sa avea mua mo whai pule o le pati a le National o le li e soa whai a Matt King. Sa ia whailo mai whapea o lona pati fau le nei o le atu malo si mo le puipuinga o le saolotonga ma whai ngā malo wha demokrasi. Mai o le wha moe au tū, ina i tū wha atasi ai tangata le tunuu e au wala i tūlanga e tū mauinga māsani e wha tau e le soifuanga o so o se New Zealand. O le li o Matt King sa ave ma whai pule le National mai le tū malo Northland i le nofo inga o le lua afe sifufitu se i o mai i le lua afe lua sifulu. Sa i e wha ilo mai whala wa i tele il wha e ngona vai aso o le a ia taita ia le pati fōle nei le Democracy New Zealand i le palo te tele o le aso a ia le tunuu i le tausanga a sau. O le nei ali isanga lue mua i le ofisa o le leo a o le i ulfale i le pāle mene. O le masina o Februari na mawai atu nei na wha mawai ai o ia mai le pati le National a e whaatasi atu i le te e le sa whai e lumo o le pāle mene mo aso e luas hulmo le tolu. I ta longa, ma loia le li New Zealand o Tom Walsh i le pine apa me mea i le ta'alonga o le tongina o le puru mafa po o le shot put i le tawanga wha avao ma lo sa whaie le ai o Belgrade i le whae unga o le vai aso. E luas fulua te si tolu tasi mita le mamao o le tongi whae ua Walsh na ia maua ai le pine apa me mea. Ai na whaadia o le mamao o se matati a fau lea mo ta'alonga i te tonu o tunu o le Oceania. O le li nei o Walsh o lua na pine auro, lua fo i pine apa mea ua ia manu malo ai i ta alonga nei wha ale wao malo i te tonu o le waru tausanga ua tua na ia tu nei. I kirikiti ua le manuia le tau mawhai o le au kirikiti e tamaita i New Zealand le White Ferns e ho atu ai i le semi-finals o le ta amisango le ipu le lalolangi e pei o na tali malo ai New Zealand le taimi nei ina ua whaia ina ia Engelani i le lata alonga i au kilani ana nafi. Sa tuli e Engelani ai e lua se lau mo le wha le White Ferns, mai toia o le masanga ai maua loa mo le ai whaasili ma manu malo ai Engelani
I lea tā alonga mata ina I le Eden Park. Whalia whapea a tonu e ono maua lawa no New Zealand o ai pea I le semi-finals, pe a whaia mālola tau ia Pakistan I le lātou tā alonga whai o le pool o loo iai. Ia ma whape foi pe a whaia ina uma engelani ma ini tia ia la tā alonga o loo to toi o le tāna sanga. O le whai unga nā le nei wha o ponga o Tala